ara non ko woni ɗo ni awra makko on awra suddi ɗon no wooda wooda awra on tagge on ila ka wuddu makko ha yewti ka awra makko ɓe no fogo tembe ko forme tu woni awra makko ande hiɗen jawle ko aray ko nokkure jeyande e nder kankalabe ko addi men ɗo ko tawdegol e o battem inde bobo tawata ɗum kadi on humpitanoma fi mum tawata ko geɗal ɓe ɗiɗo fune ɓe jibina nene maɓɓe feƴƴini battene muɗum aray inde bobo ɓen ɗiɗo ko hande woni ko jonna min ari ga noon jawle ko kamin ari ga noon min hawrodiri o situation ɗo kadi omo suti ɗon ɗo aray tigi tigi on miɗo wondi e baaben jinkun kamɓe tigi wawa sifade ko honno ɗum heɓiri o jiwo maɓɓe baben on jarama eɗo jaam aray on holli men o situation o geɗaljo meɗen ɗo no fewnduri ni aray ko duuɓi gilo mari ko gila hen tuma ɗum nangimo e ko honno o wondiri e nder nawnare ɗo woni o heɓida e muɗum nen makko ɓa heɓimo o yimmi o yeɓɓiti o ndaari o tawi woni ko honɗum waɗi bobo an on ɗin tigui mi ndaari mi tawi ɗum ɗo heɓimo kono mi miijano ko ni wa'ata e nder ko ɗumannoto kon mi noddoye docteur jo on ari inni ha tan hulu ɗum ɗo waratamo min mi awa min gerde mum ɗo ha mi ƴettimo ɗo mi nawri Konakiri mi jindidimo e makko labtaniji ɗin to komi yiyay woɓɓe nalan wallede 10 millions woɓɓe nalan 12 millions tawa moyen ala mi tawi yomi ɗo yomi woni ton somi ƴettumo mi atta kam ka fulawa si wuuri Allah wonimo si wuurari kadi tigi gonni Allah woni min ardi min jottoɗiga ɗum waɗi duuɓi jeeluɗi ɗum nangi duuɓi joyi d' accord aray noon ko woni ɗo ni awra makko on awra suddi ɗon no wooda awra on tagge on ila ka wuddu makko ha yewti ka awra makko ɓe no fogo tembe ko forme tu woni awra makko donc somo yaade hurgo toso ko ɗo yaltirta ɗum ɗo ƴaaray tu ko hurgo janugol ɗum wawa yawde kono to ɗum kadi ko emakol ha ron yaltira e hoore kala ara yimo fesa e mo wulla fi wulla e moƴƴa gon joni wullugol ngol ɗon no ɗoyti no ɗoyti ɗon ko simo ɗumannaade ko emakol ono ɗon ha ɗumannala yaltira e hoore kala fi noon wawgol huɓɓinagol on bawle aray kono gardu ton plus souvent ɗo tuma simin waɗay ko sifano yiɗon ɗo ni kono waɗu leñcu simin waɗa pampes fi wota ƴaaru jokka mo tonti ko sabbude ko ɗum woni kalmude sina ɗum yila e jokka koyɗe makko ɗe ma simo watti ɗin sere hara fof no loppi ɗo woni komin présentation sengo jawle ko ɗum koye nder Kankalabe préfecture d'Alaba o jiwo mo suti ɗon ɗo tigi tigi ko ni jibinira aray ɓe tori ballal kamɓe ɓe guure nden fi wawgol opérugol oɗo o wawa hettude hoore makko aray onon tigi ɗon wawi e fewtude o moƴƴa fo nden toroɗon ɓe landuɗon ɓe ko faal ɗon gasi haray ko noon woni aɗa miɗo weltani on ko addi adi kon taw ko addi on ha hewtini on ɗo ko tawa ɓe tinon ɗum ɗo kadi ko barki jani aray miɗo weltani on mi weltani Allah weltani on yo Allah ɓeydi jokkere en ɗandi Allah danduɓe tawa wonɗano wonɓe wallude ɓen dandu on bone ayɓe ɓen okkora en doole pottal ngal danda bone cayɗen okkora moƴƴere ko woni ton ko haray ko ɗum men toroto haray no yiɗon ɗo ni ko ballal mi faala wallitede fino oɗo dikkira so oɗo dikki haray mi weltanike on mi weltanike Allah mi weltanike on haray ko ɗum woni ton tori ballal haray une fois encore de plus meɗen weltori on onon partenaire ɓen kono meɗen huƴi faaboye mon kadi de plus fi ko fewti o ka goto ɗo mumen hawrodiri muɗum sengo Kankalabe ɗum ka préfecture d'Alaba c'est noon no ɓe expliquini noon fewndo ɓe yahayno laptaneji ɓe wolanayno ɓe e des montants une valeur de 10 millions 12 millions aray no tañƴina so tawi ɗum ɗon heɓike c'est fort probable ka ɗum ɗo wawa opérede wawa hettude cellal makko ngal haray ɗen huuƴi faaboye jama moƴƴa fonno fof en toriɓe ballal no newori wo aray ko enen on en wawa wadde haaju on tawi kadi par ce que ɗum e yelaki ɗum aray ko noon Allah wlan noon hoddiri yo Allah no wonu ballo e weltani ko nani woto wakkilal ko on jarama on jarama fota noon yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude torki Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude Allah ɓeydu fondo ngo Allah ɓoydu fiira on Allah dando on bone seytane Allah dando on bone ayɓe Allah dando on bone bandi Allah okkoron ko nafata on danda on ko lorrata on ko aduna e kalakira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اللهم رب صلى الله عليه وسلم.